OKFM 101.7. Lutro to you be a woman question. Ya said the yana wa ye no den namwa wa den namwa no M1. Oh, adie ya the mass abatu anim. Mass ni mumu nturo nwie. Also pe science aka ho. Ape English aka ho. Ya bi se wa Akuapem Poloo ho asem. Na wan di she asem a wo de ba ye na na won she pint na de bed ne ade no. When nyina no eye bogos. Eye negative. It's abomination. Eye bogos. So oba ha na ye ma question. Go straight for the question. Don't go back and go and pick somebody a personality and come and do something like okay, so the question I asked you is on when the she nini appeal anko yi usu jai loot front na focus on question. Me da say no when the she mbacho Akuapem, you said when the she. Sorry, it's a slip of tongue. I know you love when the she, but it's Akuapem we are talking. You must keep your mouth. Senior the woman say lawyer na okuta Akuapem Poloo case no. Keep your mouth. What does it mean? I see anything. Oh, can I not? Okay. Yes, put me use a capital big. Say I would keep your mouth either closed and now shut. But keep your mouth pen on now. And to keep your mouth closed or keep your mouth shut. I make a shut up. My things now go on. It's a lawyer no. Akuapem Poloo ne lawyer no. Oyobi a minimum no. Okay. Obo adwuma papa. Ye ka adwuma pa lawyer no bo adwuma. By ya na ewom say enye yade bia na obi di ko hospital. Ya na sabe onye nkwa. Yade bi wa doctor kwara ye good said nkwa. Na wotama so ana wo bra so a. Sade yetie bia no onkwa be furu nsa. Na no nso nkyere say doctor no onye good. Doctor ni good why na femu ade kama pa. Okay. Iti no baby a me gina ene say lawyer no we good wabo adwuma. Okay. Na Poloo case start here by edu baby no na nkrofo bebre say aden no so Kumchacha oba radio so a na ye bisa Poloo ho asema na wo de kwana na wo de fa na de fa. Na ni nyina akire no me pon show a na ma fa phone na ma frɛ Akuapem Poloo menini bon komo din komo enne ma me bon komo edin komo kama pa na afutuo bebre wo ho no na ma bomode na me de yama no ade eti ana me ye ne sa ne say no frame offer because one tena suhum ene free suhum so ko me kuro match ma pedwa be 10 minutes pe eti no on frame offer na me tunifu bebre pa na one say Mr. Evangelist Devo asantifuo quotation etire nso nchiche modu no awon afutuo nsese nipa aje nsohwe eti edu ba bi a utumi tu nipa foa afutuo no onfa ensohwe ne ba na ensohwe no asese no memeti wei enye me de se osofu Kumchacha ye di Akuapem Poloo ekoto nsawo prison ya ba bi a ya de wo hyewo 1 day 2 days kura ya haw ya do koto prison na wotwe a wo life no ya hawo wa abrabom ese wo ne yama bebre eti na wo ye young guy young boy wo ye ababa wa na usisu a se police case any prison ne yama ne aban sam de da bia no ya no watoto wakwan yie na wahwe on yie no wabɔ nyame mpae se won koto se ensohwe nim eti me de minim se Akuapem Poloo baby a wakose no ye nyina ye de ye mpai bo support no e de ye mpai bo adi nachi sade ya be ya abone enke no sade ya be ya wo haw ne amane ye bi enkoto no na onyame de ni kosua de obepie no abe ye great evangelist yeah what's it ye mpai bo ana ebia ana this is the prophecy say makan kura tamani case ne bae no anda me kan se Akuapem Poloo afutu a ye de amani nyina no se wantia nsesa
wɔbɛtɔ nsɔhwɛ nim kɛseɛ na wɔtɔ mu a na wɔpia ɔbɛba bɛyɛ great evangelist nti saa nsɔhwɛ no ɛnu nie sɛ ɔbɛkɔ akɔda nsawam aba ana nsɔhwɛ yɛwɔ kwan yɛ nyame fa so de sisi obi yɛ wiase Matias yɛba saa nsɔhwɛ kɛseɛ ɔbɛkɔ akɔtɔm no ɛnu nie ana afei na ɛnu bɛba ɛnu anie ɛna me sɛ yɛwɔ kwan yɛ nyame ɛfa so a yɛwɔ nipa bi owiase a wopa fa bible yam bible na fa sa no sabe obɛhwie no nyina agu mate nti in 90 days no wadi bi aka ne say about 60 something nti after 60 something days say appeal no or lose bio men obekwa de mampa nti 90 days no mre aka no after that 60 something days no na nyambe sesa no sese kora wada wo kora na me se yeyi no se nane kina ya opia Akuapem Poloo changes bebre beba into obeye Evangelist Poloo ti say nana grada de na obeye Evangelist Poloo abeye oba obetwe akra ede ama awurade ede ase awurade enumunyam da be na nyame ka asasem wetrel makandi dawo menim ba da be na nyame ka kyerel ni case ne baye no April yeah ana me yan interview na me kaye nti nyame ka kyerel April me patcha no de manhwe ment no okay ya na me pese me kan se bi akọ me tene okay eti me de senior de me soft Kumchacha me kan say Poloo ebeye powerful and great girl woman evangelist awo no baby a wakwosha no wo kosuya de because minimum futu a yamfa ma Poloo a sabe self futu na ntumi ensesa no eti na maka se wonyame no owokwan ofa so ode sisi obi ya ye woni pa bi owi ase kora accident ne sesa no accident wo betumi akanyame sem nyina wo pa yam bible ye kokoma ne no mo befe wonya accident ya na ofiri mu ana ode asesa ya wo bi owi ase a ya le yetumi bono baye wan ya wanwu a na wasesa obi o wa prison ene sesa no nti ne nyina mu no yenda nyame ase ni nyina mu no God be to God, glory be to God d4 na me kan say God be to God enumonyam kenya me amen okayfm 101.7